Hola, hola. Labą vakarą. Va. Tai labai malonu, kad jūsų susirinko taip daug, kaip visada, į mūsų pokalbius po festivalio spektaklių. Aš matau salėje labai daug gražių žmonių ir aš kviečiu iš karto jungtis, bendrauti, nelaukti, tikrai aktyviai dalyvauti pokalbyje. O dabar visų pirma, aš norėčiau padėkoti teatro trupei iš Argentinos. Visų pirma, žinoma, pasveikinti juos į Lietuvoje. Benvenidos a Lituania. Ir Klaipėdoje. Klaipėda. Ir padėkoti už, aš nežinau, mano manimu, tikrai nuostabų, sukrečiantį spektaklį. Queremos agradecer por muy bonita obra. Žinote, aš kalbėjausi po spektaklio su daugeliu žmonių, kurie yra tiesiog tikrai sukrėsti. Ya he hablado después de obra con mucha gente y ellos están muy afectados. Tikrai buvo nuostabu. Ir aš šiokia tokia aktorė ir, žinot, retai kada po spektaklio tu drebi, tiesiog dreba tavo visas kūnas, dreba širdis, rankos. Tikrai labai ačiū už nuostabų daugiasluoksnį, turinti labai daug temų spektaklį. Bravo, ačiū. Fue muy interesante. Y yo como actriz, yo misma, visai kūrybiniai komandai. Varias veces después de obra temblar tanto y mi voz y mis manos y estoy Šį vakarą mums talkins iš ispanų kalbos vers Aistė Šopienė. Yo voy a traducir de español. Mes dėja negalėsim pakalbinti spektaklio režisieriaus Mariano Pensotti. No podemos hablar con director. Bet aš džiaugiuosi galėdama pristatyti vieną iš bendrakūrėjų spektaklio, viso teatro bendrakūrėjų, kompozitorių Diego Wainerį. Estoy contenta presentar co-coordinador de teatro. O taipogi norėčiau paprašyti jų aktorių prisistatyti. Y los actores, ¿pueden presentar ustedes mismos? So my name, I'm sorry, I don't speak Lithuanian, I don't speak Spanish as well. Atsiprašau, nešneku nei ispaniškai, nei lietuviškai. I'm able to understand a little bit because I speak French and it's quite similar a little bit. So my name is Rami Khalaf. I am a Syrian actor. I graduated from the Higher Institute of Dramatic Art in Syria 2008 and I am part of this project. So thanks for coming. So happy to be with you today. Iš anglų kalbos čia netikėta buvo, bet taip esu iš Sirijos, taip 2008, graduated from which school? The Higher Institute. Aš jau angliškai šneku, ar ne? Well, I graduated in Damascus, Syria, 2008. 2008 baigiau universitetą Sirijoje. And I'm the part of ir dalis šito projekto. Mi nombre es Mariana Tirante y yo soy la escenógrafa y vestuarista y junto con Diego Weiner, que es el músico, y Mariano Pensotti, el director y autor de la obra, y Florencia, que es la productora, somos el grupo Marea, que presentamos esta obra. Muchos nombres. Yo soy, ¿cómo se llama? Mariana Tirante. Yra escenografė. Escenógrafa y vestuarista. Set designer and costume designer. Escenografė. Y kartu su parte del grupo creativo, taip, junto con Diego, kūrybinė que es el músico,
kūrybinės dalis kartu su Trabajamos juntos como un ensamble kompozitoriu ir dirbam kartu kaip ansamblis. que nos denominamos Grupo Marea. Es el Aha, ir nombre, mūsų, Mariano aha, mes Pensotti. vadinamės grupo Marija, kas yra potvinis. Ačiū. Lietuvos žiūrovui grupo Marija yra tikrai labai įdomi, nuostabi, nauja pažintis. Žinot, mus domina viskas. Para el público lituano es algo nuevo saber de ustedes y nos interesa todo. Diego, aš kaip suprantu, jūs esate nuo pat šio teatro pradžios, taip? Ustedes del principio en ese teatro. Papasakokit apie teatro ištakas. Si se puede contar un poco de cómo empezó el Mums teatro. viskas yra įdomu. Ar tai yra didelė trupė? Ar pastovi? Nos importa todo. Si está en equipo grande Kas o si siempre kas el mismo būdinga equipo. šio teatro repertuarui ir kuo dabar gyvena Grupo Marija? Ajá, ¿qué es la especialidad de su grupo y en qué ahora están viviendo? Bueno, con el Grupo Marea venimos trabajando hace más o menos 15 años. Su grupo Trupe Marea dirbo jau 15 metų. Hace 15 años haciendo muchas obras y presentándolas en distintos festivales. Aha, kūrėme labai daug spektaklių ir juos pristatome festivaliuose. Repito, el Grupo Marea es Mariano Pensotti, que es el actor y director. Mariano Pensotti šitoj trupėj yra ir aktorius, ir režisierius. Mariana, escenógrafa y vestuarista. Mariana yra scenografė ir, kaip sakėte, kostiumų Kostium. dizainerė. Kostiumų dailininkė. Florencia Bazar, que es la productora artística del grupo. Florencija Bazar. Vaser yra kūrybinės Productora. aha, produktorė, menedžerė Y yo el músico. ir muzikantas. Aha. Y a ver, es la primera vez que estamos aquí, estamos muy contentos de presentar material ante un público que para nosotros es muy nuevo. Pirmą kartą esame čia ir tikrai mums yra malonu pristatyti tai, kas ir patiems yra nauja. O apie trupę papasakokit dar daugiau Un poco truputėlį. de su grupo, A ver, su teatro. Bueno, nosotros trabajamos y vivimos en la Argentina Mes dirbame ir gyvename Argentinoje. y en general producimos muchos proyectos que se estrenan no en la Argentina, sino en distintos lugares de Europa. Kūrėme daug visokių projektų, kurie ne tik Argentinoje išsiplečia, bet išsiplėtoja ir į Europą. Porque se presentan y se coproducen con distintos teatros en Alemania, Francia, España. Dirbam kartu su teatrais Vokietijoje, Prancūzijoje. Y siempre nos interesa mucho, Mariano como autor, trabajar en, bueno, es un autor ficción, todo lo que han visto en la obra es una obra que es ficcional, no hay ningún dato que sea real. Mūsų režisieriui patinka iš tikrųjų fikcija. Ką jūs matėte šiandien, tai nebuvo nieko tikro, tai buvo fikcija. Porque muchos, cuando termina la obra, se preguntan quién es Simon Frank y Google buscan a ver si es real. Daugelis žiūrovų, kurie po spektaklio klausia, kas buvo Simon Frank ir googlina jo pavardę. Pero lo que nos interesa es un poco trabajar esta ficción que puede ser una ficción versus realidad, que es la búsqueda constante del grupo de cómo trabajar esa ficción que parece la realidad. Tai mums yra be galo įdomu dirbti ir tiesiog padaryti taip, kad tai galėtų būti tikrovė, bet yra fikcija. Palaukit. Espera un momento. Tai tokio Simono Franko nebuvo. No existía. Simon Frank. No existe.
no es verdad, es mentira. Ne, Y claro. neegzistavo, nėra tokio ir tai buvo melas. Ni el pueblo donde se hace la obra, Nei šito kaimo, kuriame atseit viskas vyksta, ni las neegzistuoja. imágenes ficcionales, que los VHS y las imágenes de video tampoco. Ir visi tie vaizdo medžiaga, video neegzistuoja. La idea de Mariano desde el principio fue producir un falso documental. Mariano pirminė idėja buvo sukurti, fikcinę dokumentiką. Y lo que siempre suele decir en una charla con el público es que está interesado mucho en cómo las ficciones van construyendo nuestras vidas. Ir visada dažniausiai po tokių spektaklių, tokiuose pokalbiuose mes kalbame apie tai, kaip tai įtakoja mūsų visuomenę. Tokie. O sakykit, pats tekstas yra Mariano Pensoti, taip? O kiek jis buvo generuotas tik tai režisieriaus, o gal aktoriai, ieškodami savo personažų, improvizavo? Papasakokite apie patį darbą, kaip jūs dirbote. El texto sí generó solo director o ustedes como equipo también improvisaba. Sí se puede decir algo, alguien de actores sí podrían improvisar algo. No. Mariano suele escribir la obra y luego con el grupo vamos definiendo algunas cuestiones, vamos terminando de construirla antes de comenzar los ensayos. Marianas dažniausiai parašo visą scenarijų ir tada jį pateikia savo grupiai ir gal kažkiek tai įtakos, visi padaro tą galutinį jau produktą. Y luego, como en todo proceso de creación, hay cosas que van quedando, hay cosas que se van descartando y los intérpretes también van de alguna forma definiendo y condicionando la historia, ¿no? Sí, los intérpretes. Actores. Aktorius. Tai tame kūrybiniam procese taip yra kažkas, tai ką mes išmetam, ką mes pasiliekam, ką kūrėm iš naujo ir aktoriai turi dalelę tame kūrybiniam procese. Y si bien la obra fue estrenada el año pasado en Viena, todos los ensayos siempre los hacemos en Buenos Aires, en Argentina. Praeitais metais pirmą kartą parodytas spektaklis buvo Vienoje, bet visos dekoracijos visą darome Buenos Aires. Papasakokite apie scenografiją. Tai yra tokia judanti pati scenografija, kuri tiesiog būtent primena tą verpetą, kuris mus taip įsuko ir įdomu būtų žinoti, kaip aktoriams sekėsi susigyventi su ja. Jinai yra negailestingai judanti. Žinoma, tai nėra labai greita, bet vis tiek reikėjo su tuo susigyventi. Sí se puede decir contar un poco de escenografía, que es maravilloso, que se mueve y si eso ayuda a los actores o no. Kaip gimė pati dar idėja tokios scenografijos? La idea, ¿a quién fue? ¿Quién primero pensó? Nosotros trabajamos muy fuertemente la idea de la escenografía como dispositivo narrativo. Mes labai dirbome ties tuo, kad visa scenografija buvo tarsi pasakojimo dalis. Si bien yo hago el diseño de la escenografía, trabajamos en conjunto con el grupo para que ese dispositivo ayude a contar las historias. Aš kai dirbu, kai nupaišau kažkokią tai eskizą, tai scenografijai, visada mes pasikalbam, ar tai padės įgyvendinti ir papasakoti istorijas. Y siempre nos apoyamos mucho en estos dispositivos escénicos, a veces con movimiento o a veces con situaciones que comprometen a la escena para poder narrar las historias. Las imaginamos desde un primer momento
conjunto con el texto, como la idea de cómo se va a contar y el texto van en paralelo. Visada mes kartu sukūrėm tą scenografiją ir visi kartu kaip komanda padedam jai įgyvendinti ir kad visos istorijos būtų papasakotos taip, kaip turi būti. Y un detalle importante que lo que acaban de ver, Mariana iba controlando en el momento la velocidad y dirección según cómo iba fluyendo la historia, ¿no? Svarbi detalė. Mariana yra viso spektaklio metu, jinai yra atsakinga už tą judėjimą scenografijos. Aišku. Bet scenografija yra tarsi būtų pati dar vienas veikėjas. Escenografía como más actores. Mūsų teatre yra vienas spektaklis, kur yra didžiulis judantis namas, kuris tampa irgi kaip atskirų veikėjų. Ir buvo nepaprastai įdomu dirbti su tokia dekoracija, aš manau, aktoriams yra labai įdomu, ar ne? En nuestro teatro también tenemos una obra que hay un edificio que se mueve siempre en la obra y es siempre interesante cómo actores trabajan junto con esa escenografía. O sakykite, ar ta prasme tokią naują tapatybę sukūrusių žmonių tema pačioj Pietų Amerikoje, kiek jinai yra jautri? Ar tokių istorijų iš tikrųjų yra buvę? Ese tema de identidad que alguien roba, identidad de alguien. ¿Sí hay eso en Latinoamérica? Gal jos plačiai nuskambėjusios kažkokios bylos, gal kažkas... Algunos pasados, algunas historias, memoria que... Algo que está tomado de la realidad es que muchos nazis se han refugiado en el sur de la Argentina. Eso es un dato real. Teisybė ta faktas, kad tikrai daug nacių iškeliavo ir atvyko į Argentiną. Y han cambiado su identidad para poder vivir, ocultarse. Ir pasikeitė savo tapatybę, kad galėtų pasislėpti. Luego, en Argentina hay tanto cambio de identidad como en cualquier lugar del mundo. O Argentina yra tiek pat pakeitusių tapatybių, kaip ir bet kur pasaulyje. Na tai be abejo. Gal turite klausimų? Prašau, junkitės, aš labai prašau, bendraukite. Si hay preguntas. Visi girdi. Quería preguntar algo de videos. Ačiū. Vaizdo įrašai, ar jie yra kažkokie archyviniai, ar buvo filmuoti būtent šiam spektakliui ir jeigu filmuoti, tai ar jūsų aktoriai juose vaidino? Que hemos visto los vídeos allí, si han alguna documentación o algo que ustedes hicieron actores. Sí, hicimos toda una filmación de todo lo que se ve en escena de videos. Fuimos a un pueblo en la Argentina que no es Coronel Sibori, sino otro, y hicimos una reproducción de todo lo que queríamos contar y fue como filmar una película para... Viską filmavome, važiavome Argentinoje į kaimelį, kuris nėra pavadinimo tokio kaip spektaklį, bet visą, kokios medžiagos mums reikėjo, mes suvaidinome ir tai buvo tarsi filmuoti filmą. Ar turite dar klausimą? Labas vakaras. Man buvo įdomu, kad čia yra išgalvotas pavadinimas. Tai tas Colonel Simoni, kodėl toksai pavadinimas, su kuo tai siejasi? Ajá. Me interesó mucho que es toda ficción y por qué Simón, por qué ese nombre, si hay algunas correlaciones con algo. No, un nombre. Simplemente un nombre que
podía sonar alemán, pero también podía convivir con lo que es el español. Ne, tiesiog išgalvota, norėjom kažką atrasti tokio, kas būtų ir Lenkijoje, vokiečių, Alemanijoje, polakų. Lenkiškai galėtų būti Lenkijoje toksai vardas ir taip pat Vokietijoje. Tiesiog išgalvotas. Miestelio? ¿Y el pueblo? El pueblo... El pueblo, en principio tenía el nombre de un pueblo real y luego se transformó para completar la ficción. Pradžioj buvome išrinkę tikro kaimelio pavadinimą, bet po to vis tik pakeitėm, kad tai būtų labiau fikcinis. Sí, el nombre es un nombre ficcional de un militar, como suele haber en muchos nombres de pueblos, ¿no? Pavadinimas tiesiog skamba taip, kaip daugelis kaimelių galėtų skambėti. Tai galėtų įvykti bet kur, ar ne? Eso podría pasar en cualquier lugar. Taip. Na taip, tikriausiai vyksta bet kur. Prašau. Jūsų spektaklėje nuskambėjo tokia frazė, vaikai neatsako už savo tėvus. Ir kiek tai yra jautru, Argentinoje dabar tai yra jautri tema. Na, En su obra había una frase que los niños no están, sus padres no están, por causa de sus padres, los niños no están en causa de sus padres, no le ponen. ¿Cómo es la frase? Vaikai neatsako už savo. Que los niños no pueden decir de sus padres algo contra. I think it's a sentence from Willie Wright when I'm saying les enfants peuvent porter les poids des fautes de leurs parents. Like sorry. When I'm saying like exactly. Should I? Yeah, exactly. So what was the question? Ar, About this press? ar Argentinoje, kiek tai jautri tema yra pačioje Argentinoje? ¿cómo es el tema sensible en Argentina? Si es En el Argentina. tema, Bueno, pero lo que dice es el cargar el peso de sus padres Cargar sobre peso. su... Bueno, sí, es un tema muy sensible en la Argentina por el tema de expropiación de niños durante la dictadura, digamos. Debe ser por eso mismo, ¿no? Que estamos, que es una referencia también. vis dar yra iš tikrųjų jautri tema ir jinai vis grįžta į diktatūros laikus. Donde han desaparecido muchos niños. Tais laikais, kai daug vaikų dingo. Labai ačiū už tokį išpažintinį spektaklį. Muchas gracias por la sensible obra. Tas išpažinties kelias labiausiai atsiskleidžia per režisieriaus turbūt tą pasakojimą, bet man lieka paslaptis, kad aš visiškai nepamatau to Lenko gyvenančio Argentinoje ir paskui to Richterio. Jis man lieka visiškai neapčiuopiamas, kaip asmuo. Tai ar jūs patys darbiniam procese realiai vaizdavotės tą dokumentinį, fikcinį žmogų? Nes aš jo taip laukiau, kad aš jį galėčiau, ar nežinau, ar kitiems taip įvyko, bet man taip pat. El director, trabajo del director es decir toda la verdad. Pero yo no vi ese polaco, no lo vi como es en verdad. Y los actores cuando actúan, si ellos sintieron cómo es ese polaco. En algunos momentos de la obra, en el video, se han tomado imágenes para dar una idea del aspecto,
pero me parece que es interesante no ver a la persona, sino armar el relato ficcional, es agrandar la ficción al no poder verlo realmente. Kai kuriuose video mes bandėme parodyti, koks jisai yra, bet kaip iš aktoriaus pusės, iš veikėjų pusės nesinorėjo jo arti turėti, tik parodyti istoriją iš šalies. Sí, y lo interesante, más que ver físicamente a este personaje, es ver todo lo que provocó en un pueblo y la relación que tiene con lo que es el evento de teatro, ¿no? La relación que tiene con el teatro mismo. Es hablar también del teatro, de algo impensable, que todo un pueblo se dedique a hacer teatro. Įdomu tai, kad nėra tai tiesiog dėl to žmogaus ar į tą žmogų žiūrint, bet yra svarbi detalė tai, kad tas teatras yra sukuriamas tame miestelėje ir spektaklis yra apie spektaklį. Ačiū, dar turite klausimų, labai prašau. Gintarai. Prašau. Gal aš kažką praklausiau, bet norėjau paklausti, ar jūs vis esate teatras, toks jau, kaip pavyzdžiui, Klaipėdos dramos teatras turi savo visus aktorius stacionarus, ar susibūrėte būtent šitam projektui? No, escuché bien. Ustedes son el teatro que siempre trabajan juntos y hacen las obras o están equipo aquí por esa obra? Sí, somos una compañía que trabaja hace 15 años juntos, pero convocamos a diferentes actores para cada proyecto. Van cambiando los actores según el proyecto. Esame grupė jau 15 metų, bet aktorius mes kiekvienam projektui samdom. Y es la primera vez que trabajamos con Rami en este proyecto, que él no es argentino, pero es parte de este ensamble. Pirmą kartą dirbame su Rami, kuris nėra mūsų teatro darbuotojas, bet šitam projektui. O papasakokit daugiau apie režisierių Mariano Pensoti. Jisai statęs yra daugiau pastatymų trupėje, grupo. Cuenta un poco de su director. Sí, tiene muchas obras creando aquí en su teatro. Kas būdinga jo braižui pačiam? ¿Y qué es especialidad de su trabajo? Mariano, con nosotros, como grupo Marea, hemos hecho alrededor de 10 obras, por lo menos. También hicimos películas como grupo, instalaciones. Mariano su mumis kaip su mūsų trupe jau yra sukūręs apie 10 spektaklių ir mes taip pat kūrėm su juo filmus kartu, instaliacijas. En este momento, dentro de ópera también. Taip pat opera. Y en este momento, dentro de 2 o 3 días, en Buenos Aires tenemos que seguir ensayando una obra que se va a estrenar dentro de 2 meses. Ir šiuo būtent momentu, už kelių dienų mes turime kartu susitikti ir kurti dar vieną spektaklį, kuris išvys dienos šviesą kitais metais. Aišku. Prašau. De Varsovia, no de Berlín, no de Cracovia, no de Viena. ¿Por qué exactamente de Varsovia? ¿Esa ciudad significa para usted cual cosa? ¿O algunos de ustedes tienen raíces de Polonia?
Klausimas truputį keistas, bet vis tiek užklausiu. Kodėl būtent Varšuvą pasirinkote? Kodėl ne Krokuvą, ar Vieną, ar kitus miestus, bet ar galbūt tai susiję kažkaip su jumis? Creo que no hay ningún motivo particular, más allá que casualmente yo tengo raíces de muy cerca de aquí. Šiaip neturi jokios reikšmės mums tikrai, bet tiesiog sutapimas, kad mano šaknis yra iš kažkur arti ten. Bueno, en Argentina ha llegado también mucha población judía proveniente de Polonia también. Argentinoje tikrai buvo daug išeivijos ir pabėgėlių žydų atvykusių į Argentiną. Gracias. Ar turime dar Gracias por el esfuerzo. Ne, Muy bien. taip, jūs labai gudrus, jūs mus visus pagavote, tiesiog aš mačiau hamletišką spektaklį, Hamletos spąstus mums visiems. Son muy listos. Son muy listos porque todos creemos en que habían mostrado una obra como Hamlet. Ar turime dar... Prašau. La Obra buvo pirmasis spektaklis šitos grupės ir Mariano Pensoti, kurį man teko matyti. Dabar man būtų įdomu, ten yra virš 10 turbūt spektaklių jūsų kartu pastatyti. Kokio pobūdžio jie yra? Ar jie yra labai skirtingi, ar visgi flirtuojama su ta feikinė dramaturgija ir kitur, ar tie spektakliai yra visiškai kitokie? Han trabajado con Mariano y dicen que ya tienen 10 obras juntos y es primera obra que vemos aquí, la obra de obra. Y pregunta es si todas obras es algo así, ficción de documentario o algo distinto. En general, Mariano escribe ficciones. Justo en esta obra tuvo el interés de trabajar como en contra, no en contra, pero tuvo la intención de trabajar jugando con una tendencia que es actual, que es hacer teatro documental. Paprastai tai taip, jis kuria fikciją, bet čia šitam spektaklį norėjo pabandyti tiesiog pažaisti su tai, kas galėjo įvykti. Fikcija dokumentinė. Creo que temas que le interesan mucho para escribir es la realidad, es la relación entre realidad y ficción y también el tiempo. Son los dos temas así grandes. ¿Tiempo que de le afuera interesan. o tiempo? El tiempo. Paso del tiempo. Šiaip aš manau, kad jam įdomios temos yra būtent apie tą tiltą tarp fikcijos ir realybės. Ir tos temos jį domina taip pat kaip temos laiko prasme. Es algo parecido de literatura Márquez. de Latinoamérica. Borges. De Borges. Man dar vienas asmeninis klausimas, lyg tai jūs minėjote operą. Ar tai yra klasikinė, tradicinė opera, ar jūs dar kažką kito, kažką naujo? Kažkas savo. Una pregunta personal. He escuchado de ópera, algo clásico o algo distinto a ustedes. Y hemos realizado, ahora justo se va a reponer en Amberes, una versión de Madame Butterfly, en donde hacemos una historia paralela al personaje principal de Madame Butterfly. Entonces enfrentamos una doble a la protagonista Cho-Cho-san con una directora japonesa y cómo su vida fluye en paralelo a la historia. Entonces hicimos una versión muy a nuestro estilo, de meter ficción dentro de algo que es tan visto y tan hecho como un clásico como Madame Butterfly.
padarėme kažką tokio būdingo mums, bet kartu tarsi antrą istoriją, kuri žiūri į veidas į veidą su Madame Butterfly. Ar turite dar, prašau? Dėkui už tą fikciją. Aš pagalvojau, kad gerai, kad fikcija, nes tada reiškia vienu niekšu ir viena auka mažiau pasaulyje. Gracias por la obra, por la ficción, porque un mal persona menos aquí en el mundo. Bet kalbant apie tą tikrovės maždaug fikcijos sutikrovinimą, sakykime, vienoj fiktyvioj dokumentikoje pas jūs yra ta įsivaizduojama stovykla, Nueva Varsovija, parašyta visiškai identiškai, kaip yra Auschwitze Arbeit macht frei įėjimas parašytas. Ar kaip buvo, ar nebuvo spektaklis kažkur tai nesulaukėte kokių nors protestų, pasipiktinimo, kad jūs spekuliuojate truputėlį kokiam nors tokiom rimtom ar tragiškom temom? Algo ficción, pero también parece muy real. Por ejemplo, el nombre, que está Nueva Varsovia, escrito en mismas letras que en Auschwitz. Si alguien han protestado de eso, algo han recibido unas quejas de eso. Hemos trabajado con mucho cuidado en los detalles relacionados a todo lo que tenía que ver con la simbología nazi, pero sí lo que este pueblo, esta obra que recrea la historia de él en Varsovia también incluye una escena donde se filma el campo de concentración. Por eso muchas de la estética de las escenografías y de lo que se ve en la filmación remiten a referencias reales. O sea, hasta incluso el cartel tiene como una inspiración. Buvom labai atsargus kurdami tai, nes vis tik galvojam apie atgalinį ryšį, kurį gausime, bet mūsų kaip inspiracija buvo visi vaizdai, kuriuos turėjom, kuriuos matėm, ar ne, iš koncentracijos stovyklų, tai tiesiog atkūrėme, padarėme panašiai, bet su dideliu atsargumu. Kągi, ačiū labai. Ačiū Jums labai, ačiū Grupo Marija už nuostabų spektaklį, už fikciją, už spektaklį spektaklyje ir už tą spektaklį dar vieną, kuris įvyko šį vakarą mumise. El grupo Marea, muchas gracias por la obra de la obra y eso que creó una obra en nuestro corazón. Bravo, ačiū labai. Bravo. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums labai. Ačiū. Gracias. Не нужно. Just like